hamuna baba kuyihira mwa computer henyine gatondo ebyo nibyo twihira mwakaki kasha konga kandi manete muzubu Sam yajya kwemereza ibyo bizo muri kiko konga n'abacaba ryatwanza kuhereza isonga zo baremba bahesente zamwe mutwara abataka bashobangirirwe wanyuma y'ababembeza ba PDM kugumana babasha basente baza kutunga sentezi kandi bakagaruka bakahasenta abantu abatakajwiza na za forms abantu aba obusasu bwabo babugambira bebembezi bakazo district ababene barambura enteka tekeji umbwengara sente nbashabo miringo nkeshatu okubani basobutana rising a problem ahabanyakakika bakwefomingira groups zikija zikuye bakwefomingira groups wanyitegeza Sam abajyangu mu mutarabiro muri nyoti mkuza kurabamo yes. In fact, I watched still having Kajana Mtabarzo office here at DC, Manuel in Sheriff. I reported that man. Aisha, acheza kubaja mwine kurabiro muruwe. Hatu mushanka baza kushaba admission no mwishomo kamere Hilnaria University. Admission no muri ejo group batira hu fee. Urumukuru wentebe yo kubanza LC1 bine bareba nawe ashoborire nko kwatuye natungo kwetombo itoko mbantu ngo babihaho sente. Kandi bakubaza kuza kuzibagambira bakukigamba. Nubu tubatorhariyo tushitama kagambira nako kuri isi abantu karimo sente. Atubitubare. Niwe ne bafisika batiri baje ati LC1 boto bakugambira ngito no tugambira. Wena kachika akakona karo. Nyo kujya basika kona mukakiri tora nakanje. Abu kubati burungi omuntu yoti kubashireka arobere mtwaro manana tbara muhire ndaho tingumanya yatungire sente atine form aho ayo amazina kandi bo atiwe chifite university yabatungire sente ngine kanji muzerite form yo kanji zore weza urukura kachika ka PDM mu district eji hamurubenuka agemesereziwe kutandika ihururu yo kurambura enteka tekeji ya PDM mu district yona yashobora nko kubari yo mukurambura batungire sente za PDM mukonke cyabatangaza no kushanga kakavuyo hariyo kendi abo abantu sente kandi ecyabaza ko kubagemesereza kongeza yo rukiko bakija karonda kacika kasya konka twahikaha bashangara kavyuka sakuzi ngoroda ka PDM saku abukora kubi abu sente z'abantu biha abantu sente kandi abachapaso no wasako kaya tarko nangwa n'abanyakaciko abandi batarko kamanisa gurcyo koro tuba kuna kurijamo so chairman LC5 litokabo japa tukizana ngo orchiko tubongera misho satebero byarwo twije twiyandura kaciye ukora karjeho abukonga kora kwa abantu kwashanga harimo ubuzubu umusako leadership abo kuba ba member bino kwetombuita kugira ngo akacika kakabeka takora umurimo yako kukinde kubana kazitwaza so urukiko rutwasharamu abo kuba turn up ti abanunzi umukuru wentebe ya katano mu district eji Reverend Samuel Mugisha Katugunda ararikira barukuzando mu nteka tekeji kandi babangambira nimba manya umuntu we no kwiba abantu kwati sente z'abantu ngo naza kubaheza sente PDM orjo kari kwena ngo zo kuteganisa no kuza kugira ngo manya bagira bato orjo kari kandi abantu mbabagamba aga gashakwa Sima Naume umurukazo awa Sky TV ya Genshong.